Poirua te wheti ea veoa Onyx le Bion te heiti a reit e nei te ter a mai e te tau a manu re wanu wha a wheti ea te heruhia e anei te whenua paniora te a toru i te pēo te mauhene. I te teme e hari ewe amu te aota, tā maruri i te tino te wheruri a no te tatau au te tupu hi o atua i te i Aotearoa. Toru ahuru maa au hei a whenua i tapurahi e roto i te ene tatau arahai, haru a hatua Aito no te ao nei te pēo te pupuir a raro i te moana, waro a mai te pupu heine e amohia e Onyx traua o Taina Ort i te wheti amoni te a piti. Ahia te tere tō mātou he tim hautāt oi ti te ai te reit a pōti e te rene no te tatau a. Te reit a heine pupuhi na raro i te moana, o oi te reit tō mātou o he paf ahia mo nou, te tatau a rei waro a mai te tei wheti a. I te pēo te mautāne te a mai te at oia te a toru, anā te pupua mohia e mauar i taia Della Martinière e o Titu en Ransan. Te o te ora no mātou ua whainini mei te mātou haua tere hei te tatau arahei. Oe e te awha te pupuno te heiti te whenua paniora no te whawha e no te haa mātou i hoarai a mātou i te whenua e te moana o ta mātou i hopu. Te weira te ia e te ara e imi te ia e erip e mei unei. Vei tānoa te ia i unei. E te ai hoa e imi te ia i rutu i te moana te papa of ei. E pine mātou i te tai a e te moripata. Arahei at o ara te ia i ro a mai o oaroa mātou. No hoi noa mai nei hoi te ie a pupu Aito, te ie ia e wheruri nei i te tatau ano o te ania tapurahi e te au ano māti piti ahuru tōtini piti ahuru mamha e tupu ia te reira i Aotearoa.